in the summer. Took a lost cause, threw it down the river. Careless reminiscing, running like the devil. Nah. Apa sih, Teng? Bangunin sahur ya? Yuk. Yuk, bro. Apa? Kita bocor no tidur mana? Wono. Oh iya, yuk. Ayo. Bro, wih, bangun. Bangunin sahur deh. Yuk, bangunin sahur yuk. Yuk, bangunin sahur yuk. Yuk, apa ya? Kita lawan sana, sana. Gue bancak. Jangan. Oke semua Irmas, mana suaranya? Kami dari keluarga besar Irmas Parung Poncol mengucapkan selamat melaksanakan santap sahur dan semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Irmas!